Ja sam dobio danas zadatak da između ostalog malo kažem ukratko o doprinosu manjina u društvu u kojem živi. Ali prije nešto krenem vezano sa svojim izlaganjem, evo, Rahman me je predstavio, ali s druge strane također želim da naglasim, ili ću ja malo glasnije govoriti? Ok. Ja ću također želim da napomenem, da kažem, ja dolazim iz Tuzle i trenutno sam aktivista u udruženju Roma, Eurorom iz Tuzle. Od ovih izbora sam kao nezavisni, želim da to istaknem, kao nezavisni kandidat sam bio na izborima i ušao sam u gradsko vijeće Tuzla, tako da obnašam i tu funkciju kada su u pitanju moji profesionalni neki zadaci i ne znam koliko ću moći da vam doprinesem ovom skupu vezano kada su u pitanju nacionalne manjine. S obzirom da sam i u proteklih nekih 10 godina bio u jednom tijelu pri parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kada su u pitanju nacionalne manjine i sa tog aspekta pokušat ću onoliko koliko bude mogao da vam kažem o nacionalnim manjinama. Iako smo svjesni i vidimo, evo, zadnjih nekih, 10 godina, mogu slobodno reći, malo prije kolegica govorila o medijima, da se dosta priča i na medijima o nacionalnim manjinama, pogotovo o Romima, ali evo i ovo smo čuli, ali i ti mediji imaju drugu stranu, nije baš to sve tek tako što se prikazuje u javnosti, ipak medalja ima i drugu stranu, pa ću ja pokušati nešto sa te strane da govorim. Normalno, kad sam se pripremao za današnji skup, prvo sam razmišljao u stvari o čemu da govorim i odakle da krenem. Da bi govorili o nacionalnim manjinama, konkretno u bosansko-hercegovačkom društvu, moramo ići malo šire. Jer ovo je pitanje manjina. Sada, i normalno, kad govorimo o manjinama, o kojim manjinama sam ja trebao govoriti, o kojim manjinama sam ja trebao nešto vama reći, logično mi je bilo da ja govorim o nacionalnim manjinama. Iako mi možemo govoriti o vjerskim i o drugim manjinama u svakom društvu, jer poslije ćemo čuti u stvari šta se smatra manjina, odnosno tko su manjine, pogotovo nacionalne manjine. U mojim istraživanjima, a i drugi su mnogi istraživali određene oblasti da daju odgovor u stvari tko je nacionalna manjina. Nažalost, moramo priznati da nažalost evo već decenijama se traži konkretan odgovor i nemamo konkretan odgovor u stvari tko je nacionalna manjina. Iako imaju određene definicije koje su uspostavljene u međunarodnim aktima koji definiše u stvari tko je nacionalna manjina. Ali ja bih samo htio prije toga nešto vam kažem u stvari te definicije u stvari nacionalne manjine, samo zbog nekih brojki da nam bude malo jasnije o čemu govorimo. Znači, ako budemo govorili i vidjeli da otprilike od nekih 180-190 nezavisnih država koji imamo, malo im se moglo smatrati da su etnički čisti ili homogeni. Znači, nemamo takvih država gdje su čisto homogene ili etnički čiste, što znači da u ti neki oko 190 država je bilo negdje oko 600 različitih jezičkih grupa, te oko 5000 etičkih zajednica. Znači, kad govorimo o ovom šarenilu, znači, ipak moramo znati i u tome da u svim državama Europe imamo određene nacionalne manjine koje uživaju određena prava u tim državama. Po nekim statistikama se procjenjuje da je svaki 7. Evropljanin nacionalna manjina.
svaki 7. I zbog toga su se i mnoge debate vodile o tome u stvari kako i na koji način zaštititi te nacionalne manjine da bi ostvarivali određena prava kao i drugi građani te države. Kada govorimo o međunarodnim dokumentima, jedan od najvažnijih, možemo slobodno reći, dokument međunarodni, između ostalih, ali jedan od najvažnijih dokumenata jeste Europska konvencija o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Između ostalog, ta konvencija je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine koji garantuje poštivanje prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. I u skladu sa tom konvencijom Bosna i Hercegovina je 2003. godine usvojila zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, a 2005. je napravljena izmjena i dopuna. Između ostalog, u tom zakonu su prepoznati 17 nacionalnih manjina koji su i nabrojani, a to su Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci. Znači, oni su priznati i nabrojani, ali nažalost mi smo neki dan imali jednu itekako dobru konferenciju u parlamentu gdje smo htjeli u stvari da znamo kako se postaje nacionalna manjina, jer u pomenutom zakonu stoji jedan famozni pasus stoji, pored ovih 17, stoji jedan pasus koji kaže da su nacionalne manjine i svi oni koji nisu konstitutivni narodi. Znači, koji nisu Bošnjaci, Hrvati i Srbi, bez obzira kako se izjašnjavaju, oni su nacionalna manjina. Prema zadnjem popisu stanovništva 2013. godine, 505 grupacija u Bosni i Hercegovini se izjasnilo različito, odnosno drugačije nego kao Bošnjaci, Hrvati i Srbi. I smatramo da pomenuti zakon nije dobar, da ga treba tačno urediti kako i na koji način se postaje, tko su stvari nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Ja bi sada krenuo konkretno vezano za doprinos, u stvari na koji način nacionalne manjine doprinose i razvoju društva u kojem žive. Ja ću prvobitno krenuti i reći na tome da svi građani, državljani Bosne i Hercegovine pa samim tim i nacionalne manjine doprinose razvoju društva u kojem žive. Prvenstveno, svi mi plaćamo porez ovoj državi, a znamo da država trebala bi na kraj krajeva da se razvija od tog poreza i jednim dijelom tim građanima koji plaćaju porez kroz određene aktivnosti da vrate. Nažalost, znamo da situacija danas u Bosni i Hercegovini nije takva, ali o tom potom vidjet ćemo na naredni period kako će biti. Kad je brojnost nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, romska nacionalna manjina je najbrojnija. Procjenjuje se da ima negdje između 80 do 100 hiljada Roma u Bosni i Hercegovini, ali želim da napomenem da su Romi tradicionalno nomadski narod. Vjeruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine i da su prošli kroz zemlje koje se danas obuhvaćeni granicama Afganistana, Irana, Jemena i Turske. Prvi put Romi u Bosni i Hercegovini se spominju u 16. vijeku ili tačnije 1574. godine, što znači da Romi na prostoru Bosne i Hercegovine živi negdje blizu oko 600 godina. 600 godina i s druge strane nakon vijekova koji su proveli u Bosni i Hercegovini normalno postavlja se pitanje zašto se još Romi nisu dovoljno integrisali u bosansko-hercegovačko društvo. Normalno ima tu raznih nagađanja do koga je problem, da li je problem do samih Roma ili je problem do društva u kojem živimo. Moje lično mišljenje kao moje
da tu odgovornost snose i Romi, a snose i društvo. Ali snosimo svi, i vi, i svi ovdje koji sjedimo, onoliko koliko možemo da utječemo da se to stanje promijeni. A znamo da država, strukture vlasti mogu najviše da utiču, pa poslije toga same romske zajednice. I evo, želim da napomenem da se u zadnjih nekih 10, hajde pa i 20 godina intenzivno radi na poboljšanju statusa i stanja romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Koliko smo uspjeli, ne znam. Ja smatram da nismo dovoljno uspjeli i da je se moglo više, ali ne treba da gubimo nadu i treba da krenemo dalje i da jednostavno zajedničkim naporom svi mi radimo da se to stanje poboljša, da svaki građanin, ja bi najradije volio da se mi ne dijelimo na nacionalne manjine, na većinske narode, na bilo koga drugog, ukoliko ćemo svi imati iste mogućnosti za življenje u Bosni i Hercegovini. Ali nažalost, svjedoci smo svi mi da baš nije to tako na terenu. Također želim da napomenem da su se Romi organizovali u Bosni i Hercegovini kroz nevladine organizacije, evo nekih 20 godina i na taj način djeluju, ali također u zadnje vrijeme se Romi pokušavaju politički organizovati kroz učešće na izborima kako bi na taj način pomogli rješavanju određenih problema. To su kada su u pitanju Romi. Ja sam nabrojao ovih 17 nacionalnih manjina, ja ću pokušati, i zbog vašeg vremena, znam da ste i umorni, znam da već koncentracija pada, malo ću ja. I ja ću pokušati u što kraćem vremenskom periodu da o svakoj nacionalnoj manjini ukratko kažem vezano za njihov doprinos u bosansko-hercegovačkom društvu. Kada je u pitanju albanska nacionalna manjina, Albanci su dali i permanentno daju značaj doprinosu razvoja bosansko-hercegovačkog društva. Iako su bili doseljenici u Bosni i Hercegovini, Albanci su prihvatili način življenja stanovništva u Bosni i Hercegovini, pa su se u Bosni i Hercegovini osjećali kao u svojoj domovini. Međutim, Albanci su najzastupljeniji u tradicionalnim zanatskim zanimanjima kao što je pekarstvo, zlatarstvo, poslastičarstvo, građevinarstvo i trgovina. Znači u tom nekakvom smislu su se Albanci integrisali, pokušavaju da se integrišu u bosansko-hercegovačko društvo, ali su normalno zadržali svoj jezik, tradiciju, kulturu i na taj način i dalje žive i rade. Kad je u pitanju crnogorska nacionalna manjina, također Crnogorci su svojim radom i društveno-kulturnim aktivnostima doprinijeli razvoj bosansko-hercegovačkom društvu, naročito nakon Drugog svjetskog rata, kada je veliki broj učitelja, nastavnika, inženjera iz Crne Gore došao u Bosni i Hercegovini sa svojim doprinosom i sa svojim radom doprinijeli razvoj samog bosansko-hercegovačkog društva. Također i Crnogorci su organizovani kroz udruženja Crnogoraca i na taj način djeluju u bosansko-hercegovačko društvo. Kada je u pitanju češka nacionalna manjina, Česi su itekako doprinijeli u razvoju bosansko-hercegovačkog društva kroz građevine, pogotovo kroz građevine i drugi, ali suština su bili kroz građevine. Mnoge građevine su oni izgradili u Sarajevo, ovdje Česi, a bili su konstruktori takvih građevina i oni se po tome karakterišu i siguran sam u tome da njihov stil gradnje se prepoznaje. Kad govorimo o italijanskoj nacionalnoj manjini u razvoju društva u Bosni i Hercegovini, to možemo reći da i oni, recimo u oblasti građevinarstva, Italijani su bili projektanti, izvođači radova
rekonstruiranje značajnih javnih, privatnih, vjerskih objekata širom Bosne i Hercegovine. Znači, ipak u tom nekakvom pravcu gledamo sada ove zanatske radnje i građevine, većinom da su nacionalne manjine uzimali da rade i sa tim su se bavili. Kad je u pitanju jevrejska nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Jevreji uživaju sva prava kao i svi druge nacionalne manjine i u razgovoru sa predstavnicima jevrejske zajednice oni se ne osjećaju nimalo ugroženim u Bosni i Hercegovini i da su im sva prava njima zagarantovana, izuzev političkih prava. Poznata nam je svima presuda Sejdić-Finci, ali evo, ja se nadam u nekom narednom periodu i ta presuda da će biti implementirana i da će se na kraj krajeva svaki građanin moći u Bosni i Hercegovini makar kandidovati ako ništa drugo. Kad govorimo o mađarskoj nacionalnoj manjini, poznato nam je da je mađarska kuhinja itekako prepoznata u Bosni i Hercegovini. Na taj način su oni jedan dio svoje tradicije prenijeli u bosansko-hercegovačko društvo kroz kulinarstvo i na taj način mogu biti prepoznati. Kada je u pitanju njemačka nacionalna manjina kao i poljska nacionalna manjina u razvoju društva Bosne i Hercegovine, znači poljska nacionalna manjina došla je na prostore Bosne i Hercegovine 1878. godine i evo, znači to datira, svaka ova nacionalna manjina stoljećima živi na ovim prostorima. Normalno, sad se postavlja pitanje šta je sa Crnogorcima, Slovencima, i oni su nacionalne manjine koji su bili u bivšoj državi narodi i oni, znači, u kontinuitetu također žive na ovim prostorima i daju doprinos kada je u pitanju razvoj društva. S obzirom da vas ne opterećujem s ovim drugim nacionalnim manjinama, ali možemo zaključiti između ostalog da svaki građanin, pogotovo nacionalna manjina u svakom društvu, doprinosi razvoju tog društva i za svaku nacionalnu manjinu je važno da bude učesnik kreiranja društva u kojem živi, jer svaki čovjek, bez obzira na vjeru, na naciju i drugo obilježje koje ga karakteriše, mora da učestvuje u kreiranju društva u kojem žive. To je suština za svakog, jer mi ne možemo i ne smijemo dozvoliti da se politike, programi i bilo šta drugo kreiraju za nacionalne manjine bez nacionalnih manjina. Nažalost, u dosadašnjem periodu to je bilo tako, ali evo, neke se stvari mijenjaju i siguran sam u tome da će se promijeniti nabolje u narednom periodu, ali ovom prilikom pozivam sve ljude dobre volje koji žele da pomognu nacionalnim manjinama, pogotovo romskoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, da jednostavno se integriše u bosansko-hercegovačko društvo, jer i mi smo građani ove države i mi jednostavno imamo sve obaveze kao i svi drugi građani, ali nažalost nemamo ista prava kao svi drugi. I zbog toga moramo zajednički raditi i doprinijeti da se te neke stvari promijene, jer ukoliko želimo normalno društvo, a ne vjerujem da jedan normalni građanin Bosne i Hercegovine ne želi normalno društvo. I zbog toga sam siguran u tome da ćemo zajedničkim radom u nekom narednom periodu i stvoriti takve uslove. I hvala vam na pažnji. Ja se izvinjavam ukoliko sam možda nešto i suvišno rekao ili malo više vam vremena oduzeo, ali evo, bit će prilike na kraj krajeva da se družimo u narednom periodu. Hvala.